Popularni piroman je još prošle godine nastupao u Lazarevcu, koji pamti po dobroj žurki i odličnoj publici. Odnedavno je u prodaji njegov novi album, a pesme sa istog su za relativno kratak period, što zbog samog kvaliteta, što zbog dobrog marketinga, postale izuzetno slušane. Požalio nam se kako je neverovatno tražen i kako će poslom biti okupiran u narednih 6 meseci. Prepreka da u Lazarevcu održi koncert Bobanu Rajoviću nije bio ni nastup Ace Lukasa u 14 km udaljenom Lajkovcu. U Lajkovcu je Aca Lukas, šta ćemo, kako ćemo, pa reko ništa, povećaj slobodno cijenu ulaznice, ne plašim se ja nikoga, tako da... Čekaj, ali večeras Aca Lukas? Pa čuo sam da je večeras u Lajkovcu, jel? Pa ako je suditi po ovome što vidimo u samom klubu i po broju automobila ispred samog kluba, ne znam, bit ćeš opasna konkurencija Aci Lukasu, koji na ovim prostorima važi za, pa možemo slobodno reći, najboljeg šoumena i nekoga ko prosto popunjava klubu. Pa mislim, ajde, kad smo ga već spomenuli, da ga ispalimo skroz. Aca Lukas mu je veliki drug i neminovno je reći da je on, bar za mene i za moje mišljenje, broj 1, ne za mene, nego za mnoge, znači ima tu par pjevača koji su se u posljednje vrijeme izdigli i tu su tih 3-4 prve, međutim ipak to je čovjek koji je 15 godina na sceni i kome treba skinuti kapu. Na stolu ostavi mi sve, da mi na tebe miriše, kartu za let na onaj sve, i punu šaku olova i nešto protiv olova. Mnogi bi tebe svrstali među ta 4 najpopularnije pevače. Pa mislim, ne bi promašio ni ja ako bi to rekao. Zašto da ne? Mislim, nije me stid od toga. Zaslužio sam to mjesto kroz svu ovu moju borbu što sam do sada borio se zadnjih 10 godina i Bog me pogledao sa jednim velikim hitom. Sad sam napravio dobar album i radim, zauzet sam sve do Srpske nove godine. To je samo jedan dokaz da sam tražen i da sam prošao. Usne boje vina, ostaće ti bez karmina. S obzirom na to da je Lukas već par puta pomenut u ovom razgovoru, osvrnuli smo se i na novinske natpise u kojima se navodi da je Boban Rajović plakao kada su mu tokom nastupa u Smederevu prijatelji dojavili da je Aleksandar Vuksanović preminuo. Ono mi je prokomentarisao tu priču. Na mom nastupu u Smederevu kojem sam imao, prilazili su mi 100 puta i potvrđivali da je on daleko bilo već pokojni, da je umro. I ja sam jednostavno u sred bloka morao da stanem jer su mi suze otišle na oči, nisam mogao da vjerujem, prekinuo sam svoj nastup i onda sam sjeo tamo u loži i onda sam pozvao njega, ne javlja se, zvao neke njegove prijatelje, niko se ne javlja, da bi tek kad sam završio nastup, negdje na pola puta, on me zove, kaže, hvala ti matori, već si me sahranio i tako to, da bilo mi je nezgodno i stvarno je bilo tako kako su novine napisale. Ubi me ti, moja ljubavi, al ko je kriv, ne spominji, molim te. Mnogi su zapravo očekivali na tvom novom albumu Kosači glorifikaciju lika i dela Fredija Krugera, ali u stvari reći o nekim divnim ljubavnim pesmama. Pa to je divna ljubavna pjesma, znači to je pjesma koja već 2 godine ja molim da dobijem tu pjesmu jer je bio kaparisao Halid Bešlić i trebalo je da se nađe na njegovom albumu i na kraju sam ja njega zamolio, hoćeš li ti to ili ne, kaže ne Jarane, tebe je suđeno, uzmi je ti, tako da ipak pripala meni pjesma i hvala Bogu dobro je prošla i jednostavno ponijelo kompletan album, na albumu gdje su se izdvojili, ja mislim, bar jedno 5-6 pjesama. Mnogima nije poznato da si uradio duet sa Kajom, a Kaja te pre par dana, nedelja, meseci, nebitno kad nešto popljuvalo u nekim novinama. Pa dobro, pazi, to se izdešavalo tako, pa tih novina ima tu dosta nesporazuma i to. Recimo bio jedan nesporazum tako isto između mene i još jednog kolege, znači nema potreba da krije, znači Ace Pejovića, gdje su mene pogrešno prenijeli neku moju izjavu, kako je on to shvatio, to mislim skapirao, možda on pogrešno, međutim i Kaja, ja sa svim tim ljudima koji su okarakterisali tu moju sliku, dan danas pričam, gledam na ljude pozitivno i isto na tu Kaju. Dobro, jeste mi bilo malo krivo u početku, međutim sreli smo se u Budu, ja sam im poželio svaku sreću. Lepa, a sama kažu ne ide pod ruku, lepa, a sama kažu tek da me dotuku, oblače s tugom svakog dana je prognoza,
tebe volim. Aco Pejović, pa stičemo utisak pomalo da je reč o nekome ko je prosto paranoik, često upada tako u sukobe zbog pogrešnih interpretacija pojedinih izjava tipa Dženal Lončarević, Marko Bulat, pa evo sad i ti. Pa ne znam što smo se zakačili za Aco Lukasa, moj veliki drug, mislim. Ne, onda pričamo o Pejoviću. A Pejović, da, on je druga vrsta, to je već druga fela. Nije htjela da je nađem, broj mi dade pogrešan. Ne znam, nema mnogo komentara, ja Aco Pejović odlično zna, znači, privatnost moju i njegovu, ja sam njega zvao prije 14 dana telefonom da mu objasnim koliko mu ja sreće želim u životu i u karijeri, zato što smo otprilike u istoj poziciji, imamo nekoga o kome brinemo i ja i on, ima on 3 djece, ja imam 3 djece, ja njemu želim svaku sreću u životu i to on odlično zna. Šta on mene želi, vjerovatno isto sve najbolje, nije se izrazio kao što sam se ja izrazio, izrazit će se jednog dana. Aci koju ja volim i poštujem i cijenim njegov rad, vjerujem mi da ovo od srca govorim, ne samo njega, nego sve sa estrade, nema potrebe da ih mrzim, tako da čuvam samog sebe i krčim svoj put kako ja to znam. Hej, kosači, ne kosite travu gdje je ona gazila. Tu su negdje, njene stope još tu su kad je odlazila. Boban Piroman je opravdao epitet jednog od najpopularnijih pevača na srpskim prostorima. Napunio je klub Trezor. U oči me gledaš, pa ko atom i prija. Gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Kaži šta bih htjela, koji dio moga tijela. Kad si tako smjela, što si pocrvenjela. U oči me gledaš, pa ko atom i prija. Gledaš me, a ne